Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi ni kwigenekerezo rya 26 Nyandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda biboneka ku mirongo y'imbere y'urugamba ngaha mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo. Turaza kwibanda mu bice bikikije igisagara cha Uvira, tubabwira operasiyo zikomeje kugenda zihakorerwa ndetse nuko bizindutse bigaragara. Ni operasiyo militaire yakozwe igakoranwa ubuhanga budasanzwe nyuma y'amakuru akomeye demiape yakusanyije, bikaba kandi bihura na plan opérationnel yamaze gutegurwa n'abakomando kabuhariwe ba Fardc bijyanye kandi na contre-offensive, bikaba rero bihura neza na za embuscade zikomeje kugenda ziterwa mu mayira izasarambwe zinyuramo. Turababwira ibijyanye na deployement uburyo ihagaze, turebera hamwe kandi bijyanye na patrouille uburyo iri gukorwa, turebe kandi contre attaque uko ihagaze. Turaza kandi kubabwira frappe aérienne limité yamaze kuba yashyirwa mu bikorwa, biro bikaba bihura neza ndetse binanyomoza amakuru yaramaze gusakazwa ku mbuga nkoranyambaga avuga ko izasarambwe zamaze kwigarurira igisagara cya Uvira. Siko bimeze, turaza gushingira ku buhamya budasanzwe bwatanzwe n'uri ku mirongo y'imbere y'urugamba mu bice bitandukanye mu ntara Kivu y'Amajyepfo wagaragaje ibiri kuba ndetse nuko urugamba ruhagaze. Turaza kandi no kubabwira mu buryo budasanzwe kandi burambuye ibijyanye na renseignement ndetse n'imivugurire yazanwe. Turaza kandi no kurebera hamwe ibijyanye n'ibikomeje kugenda bigaragara mu bice bitandukanye aho aba officers barenga 40 bamaze guhamagazwa Kinshasa. Nta kindi kibajyanye no kujya gutanga ibisobanuro, akaba ari amakuru akomeye tugiye kubagezaho mu buryo bugezweho, kandi akaba rero ari amakuru ajyanye nuko kugeza ungu benshi mu bakurikiranira hafi ibiri kugenda biba bagaragaza uburyo ki hakomeje kugenda hongerwa abasirikare mu bice bitandukanye. Turaza kuzenguruka mu bice bitandukanye bigize ubuseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo, turebe ibiri kuhabera mu bice bitandukanye. Turaza kandi no kujya mu bice bizegereye teritwari ya Warikare, turebe niki kiri kujya mbere ni igiki kigezweho muri ibi bice, aho rero turubuze no kubabwira uburyo benshi mu bakurikiranira hafi biri kuba bamaze kubona ikigiye gukurikiraho. Bamwe bati igisagara cya Uvira kigiye gufatwa n'izasarambwe, abandi bati Fardc rinze umutekano ku gitigiri ntangere. Ukuri kuraza kugaragara amenyekane byinshi kubikomeje kugenda biba biro, kandi bikaba bihura bikomeye n'umurongo muremure wagaragaye w'ibikoresho bya gisirikare byamaze kuzanwa Uvira. Turaza kandi kubabwira ibiri gutangazwa n'umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare by'ingabo za Fardc bizwi nka Sukora ya Kabiri, izatangajwe na Lieutenant Kalonji Rigani. Mu itangazo yasohoye yavuze ko ifatwa rya Uvira ari ibinyoma biri gukwirakwizwa n'abifuza ndetse batifuriza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikiza. Kugeza ubu kandi turaza kubabwira ko izasarambwe zikomeje kuba ziri mu misozi itandukanye yegereye igisagara cya Uvira. Amakuru ya nyayo twamaze kwakira aragaragaza ko kuri ubu Frdc iri mu bice by'ahitwa Rubumba, Mugunda, Musungu, bikaba rero bigenzurwa na leta. Ariko amakuru akomeye twabashije kumenya nuko hari ibindi bice izasarambwe ziri kugenzura bikikije uyu umujyi. Nkuko rero amakuru atugezeho bigaragaza, izasarambwe zo ziragenzura ahitwa Muhuzi, ahitwa Kigota, ahitwa Bibangwa, ahitwa Rubuga, ahitwa Rubamba, ahitwa Masungu, ahitwa Mukungubwe, Makenda, Kateja, Barimba n'ahandi hatandukanye. Turaza rero kuzinjiramo turebe ukuri kubiri gutangazwa na buri ruhande, tubibutsa ko rero tugiye kubagezaho amakuru akomeye arebana n'umutekano, politique, ubanye n'amakungu ndetse tukarebera hamwe n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Usabe rero uwo dukurikiye bwa mbere itufata icyemezo fyonde sabone maze ntuzongere gucikwa n'amakuru akomeye tubategurira ngaha. Ni munyemerere dutangire inkuru yacu mu buryo buramvuye turebera hamwe akantu ku kandi, turebe uko ibintu biriko birategurwa. Kabarara amakuru agezweho ndatangira nkubwira ko kuri ubu mu bice bitandukanye urugamba rukomeje
kugenda rwitegurwa mu rwego rwo kurinda umutekano w'abaturage no gukomeza kugenzura akarere. Force Armée de la République démocratique du Congo Fardc hamwe na Force de Défense Nationale du Burundi bakoze igikorwa gikomeye cyo gusubiza inyuma ingabo za AFC zari zagerageje kugera mu gisagara cya Uvira mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 26 Nyandagaro 2025. Iyi ni operation militaire yashyizwe mu bikorwa mu buryo bwa kinyamwuga kandi yateguwe hakoreshejwe amakuru y'ubutasi yaturutse mu ishami rya gisirikare n'amasosiyete y'ubutasi akorera muri ibi bice. Ni ukuvuga byagizwemo uruhare na Service National de Renseignement y'u Burundi ndetse na DEMIAP ndetse na ANIR cyangwa se Agence Nationale de Renseignement ishinzwe ubutasi muri iki gihugu. Amakuru dufite nuko Uvira ni umujyi w'ingenzi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ukaba rero ari umuhanda w'ubucuruzi buhuza leta y'u Burundi ndetse na Congo na Tanzania. Kuva mu byumweru bishize amakuru y'ubutasi yavaga muri DEMIAP ishami rishinzwe ubutasi mu gisirikare ndetse no muri Service Nationale de Renseignement yagaragazaga ko serivisi z'igihugu zerekana ko ingabo zizasarambwe zifite intego yo kugera mu misozi ikikije Uvira kugira ngo zibone inzira yo kugenzura uyu mujyi n'imihanda ijya Bukavu na Fizi. Fdc na Fdnb bakoze igenzura ryihuse, bashyizeho plan opérationnel y'igisirikare kugira ngo barinde umujyi. Bateguye contre offensive, igitero cyo gusubiza inyuma umwanzi hifashishijwe renseignement embuscade, igitero ku murongo w'umwanzi, bikaba rero byarakozwe mu buryo atari yiteze. Hari kandi renseignement ibitero byari bigamije kuba byagera ku musaruro ukomeye mu gikorwa cyo gukanira kuzasarambwe. Hakozwe ibi bikurikira: Frdc yakoze deployement gushyira ingabo ku murongo w'intambara. Frdc yashyize ku murongo w'abashinzwe ubutasi n'ibirindiro mu misozi yose ikikije igisagara cya Uvira mu buryo bwo gufunga inzira zose zishobora kwinjirwamo n'inyeshyamba. Hari kandi patrouille, hari gukora ingendo mu bice bitandukanye. Ingabo zombi Frdc ndetse na Fdnb ziragenda mu bice bitandukanye by'igisagara ndetse n'imisozi ikikije ahangaha, aho bakorana ku murongo wa secteur opérationnel kugira ngo bakumire ibikorwa by'ubutasi biri gukorwa na AFC. Hari kandi contre attaque ku masaha ya mbere ya mu gitondo. Ingabo zakoze igitero kigamije kuba cyasenya ibirindiro by'inyeshyamba biri hafi y'imisozi ikikije Uvira. Bikaba rero bivugwa ko byari byaturutse ku makuru y'ubutasi yari agaragaza ahantu hishe abakomanda bizasarambwe. Biravuga ko kandi ibi byose biri gukurikira bizwi nka frappe aérienne limitée, ibitero by'indege byagenwe hifashishijwe ibikoresho by'ubutasi n'indege nto za Frdc hagamijwe kuba bagarura umutekano muri ibi bice. Biravuga ko ibintu byamaze guhinduka. Ibikorwa bya Fardc na Fdnb biravugwa ndetse bikanemezwa ko byagize ingaruka zikomeye, aho ingabo z'inyeshyamba zasubijwe mu byicaro byazo bigatuma zidashobora kugera ku murwa mukuru wa Uvira cyangwa mu mihanda ikomeye y'ingenzi. Igisagara gituwe n'abaturage bamwe bararinzwe bikomeye ndetse biragaragazwa ndetse biranemezwa ko umutekano wamaze gucungirwa nk'aho ari ikintu kidasanzwe cyamaze kuba. Igikorwa cyerekanye ko Fardc na Fdnb bashoboye gukora operation combine, ibikorwa by'ingabo zombi ku murongo umwe mu buryo bwimbitse kandi bufite intego. Bikaba rero bigaragara uko ibintu biri gutegurwa bitandukanye nuko mbere byagiye bigenda. Iyi operation yagaragaje ibintu by'ingenzi: ubufatanye bwa Fdnb na Fardc, ingabo z'u Burundi zikaba zashyize hamwe amakuru n'ubumenyi mu rwego rwo gutegura igitero gikomeye kandi gifite intego. Bari gukoresha kandi ubutasi mu buryo bwari bwo bwose, aho DEMIAP ndetse na Seneri batanze amakuru yaho izasarambwe ziri, bigafasha ingabo gutegura igitero ku buryo bwa kinyamwuga zarangiye basubijwe inyuma. Iki gikorwa cyerekanye ubushobozi bwo gusubiza inyuma igitero cyatewe n'umwanzi, bikaba rero ari intambwe ikomeye ku muhanda winjira muri ibi bice. Mu gitondo cyo kuri uyu wa 26 Fardc hamwe na Fdnb berekanye ubushobozi bwo gukorera hamwe no gusubiza inyuma inyeshyamba zizasarambwe zageragezaga kugera mu gisagara cya Uvira. Iyi ni operation militaire yagaragaje ko ingabo z'igihugu n'abafatanyabikorwa bazo bashoboye gukumira ibyago, kurinda abaturage no gusigasira umutekano mu karere. Gukomeza ibikorwa nk'ibi bikaba rero biri kugenda bigaragariza abaturage uburyo cy'igisirikare noneho cyahagurutse cyiteguye kurwanirira igihugu, dore ko mu minsi yashize Frdc yagishinjwa gutererana abaturage, ibice bikagenda byigarurirwa n'imitwe yitwaje intwaro nk'uko byagiye bigaragara.
turaza kandi guhita tujya kuri page ikomeye tubabwire ko igisirikare cya leta iharanira intwaro rusange ya Kongo cyakanye amakuru yatangiye gukwirakwizwa avuga ko inyeshyamba z'izasarambwe zamaze kwigarurira igisagara cya Uvira, bikaba ari ibyatangajwe mu masaha atandukanye ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 25 Nyandagaro 2025. Amakuru yuko izasarambwe ziri kugenzura Uvira yatangiye kuvugwa kuva mu mpera z'indwi iheze. Icyakora umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare by'ingabo za Fardc bizwi nka Sukora de Lieutenant Kalonji Rigani mu itangazo yasohoye yavuze ko ifatwa rya Uvira ari ibinyoma biri gukwirakwizwa n'abanzi b'amahoro. Avuga ko ingabo za Fardc zamaganye ibi zivuye inyuma. Uyu musirikare yavuze ko ingabo za leta zigifite buri kimwe mu biganza byazo kandi bikurikijwe hifashishijwe inshingano zikomeye ndetse n'ubudahangarwa bufitwe n'igisirikare. Avuga ko rero abakomeje kugenda bakwirakwizwa ibingibi ku mbuga nkoranyambaga ari abashaka amakuru, gukwirakwiza amakuru y'ibinyoma kandi adafite icyo ashingiyeho. Yasabye kandi cyane abanyekongo kutagwa mu mutego w'ibihuha z'inyeshyamba ziri gukoresha imbuga nkoranyambaga mu guca igikuba no guca intege abaturage. Uvira biravugwa ko yatangiye kugerwa amajanja n'izasarambwe mu gihe amakuru agera mu itangazamakuru yemeza ko inyeshyamba z'amakenga zamaze kugota ibice by'ingenzi bikikije uyu mujyi, ariko rero bakaba bahise babivanwamo. By'umwihariko biravugwa ko bari bagose cyane imisozi miremire ahitwa Itobwe iherereye mu burengerazuba bw'igisagara cya Uvira. Izasarambwe kandi zari zagerageje kugota uduce twahitwa Muhuzi, Kigota, Bibangwa, Rubuga, Rubumba, Masangu, Mukungubwe, Makenda, Kateja, Biramba n'ahandi. Nubwo Lieutenant Mbuyi we atigeze avuga ko Rurambo, Magunda na Masangu hari kugenzurwa n'ingabo za leta, kuri ubu bikaba rero ari ibikorwa bikomeye bikomeje kugenda bikorwa. Ubuyobozi bwa operasiyo z'ukora ya kabiri muri Kivu y'Amajyepfo, General Brigade Mwehoro Lumbo Evariste we yashimangiye ko intego y'Fardc ari ugutsinda burundu umwanzi, ndetse ibi bikaba zatangiye kugenda byibonekeza kuko imbaraga nyinshi zamaze guhita uracunzwe mu buryo budasanzwe bitandukanye n'ibindi bihe byose byigeze bibaho muri iki gihugu. Ariko hagati aho birukomeje kugenda rubura gica, hari page ikomeye y'amakuru tugiye kumumbura tubabwira ibiri ko biragenda biba yaba mu nzego za gisirikare ndetse no mu nzego za gisivili. Reka tujye ku ba officers tubabwire urutonde rukomeye rumaze guhamagaza aba officers benshi i Kinshasa kugira ngo bajye gutanga amakuru kandi batange ibijyanye n'ibikomeje kugenda biba, kandi batange amakuru akomeye ndetse bagaragaze ukuri ku bimaze iminsi bivugwa kandi bigaragara ku mbuga nkoranyambaga. Rero kugeza ubu benshi mu bakurikiranira hafi ibikomeje kugenda biba baratangaza ndetse bakananenga uburyo ki hari bamwe mu basirikare ba Fardc bagaragaza ubwitange buke ndetse no kudakunda igihugu. Turababwira rero ko Kisangani ku igenekerezo rya 25 Myandagaro 2025 mu gihe imirwano yari ikomeje gutera inkeke uburasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, inspecteur mukuru w'ingabo za Fardc Amis Gabriel yashyize imbere igikorwa gikomeye cyo gucengera imikorere y'abasirikare bakuru bakuri intambara zagiye zibera muri iyi ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ibi byatangajwe ku mugaragaro n'umuvugizi w'ingabo General Major Sylvain Ekenge Bomisa ku wa mbere ku igenekerezo rya 25 Myandagaro 2025 kuko raporo ya Radio Okapi bitangaza abasirikare bakuru barimo abagenzi 35 n'abakoroneri batandatu bahamagajwe mu gutanga ibisobanuro ku mugaragaro mu bikorwa byabo kuva mu gihe cya Deblashkrem yabaye Bunagana mu kwezi kwa gatandatu 2022 igihe umujyi wa Ruri umupaka wa Kongo na Uganda wafatwaga na AFC. Uyu mujyi ukaba wari wubatse ku buryo bw'ingabo zifite ubushobozi bwo gukumira abanzi, bikaba rero warazwi kwigarurirwa n'izasarambwe byihuse bibera impungenge zikomeye umutekano w'igihugu
ndetse n'ahandi hatandukanye. Inspekteri mukuru w'ingabo asuzuma ibyemezo n'ibikorwa za buri muyobozi kuva ku rwego rwo hejuru kugeza ku rwego rw'ibanze. Mu byiciro by'abasirikare bahamagajwe harimo abagize état major ya Fardc, abayobozi ba secteur opérationnel Nord Kivu Sukora 2, abayobozi ba force terrestre, force navale, force aérienne, abayobozi ba terrorisme, troisième zone de défense, abagize cabinet y'ubuyobozi bw'ingabo z'umutwe w'igisirikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. General Major Sylvain Kengebomisa yasobanuye ko yari procedure isanzwe igamije gukurikirana no gusuzuma imikorere y'ingabo muri ibi bihe by'intambara kandi ntaho bihuje bikaba rero ari ibintu byagiye bigaragara. General Major Enkenge yagaragaje ko intego nyamukuru ari ukumenya neza icyateye ikibazo mu myigaragambyo y'ingabo no gushaka ibisobanuro ku nshingano z'ubumwe ihungabana ryabaye. Mu magambo ye, aya makosa akaba afite ingaruka zikomeye ku mutekano w'igihugu no ku bikorwa bya gisirikare by'ingenzi ku rwego rw'icyiciro cya strategie. Igenzura rya inspekteri mukuru ririmo kwifashisha kandi auditora general militaire mu buryo aho kohereza abasirikare bari mu nkiko cyangwa bari mu maboko y'ubutabera gutanga ibisobanuro aho bari. Abasirikare bari mu maboko y'ubutabera, inspekteri mukuru ikora n'ubutabera bw'ingabo mu rwego rwo kwemeza abashobora gutanga ibisobanuro byabo mu buryo bwizewe kandi by'umutekano. Ibi birimo gusura amacumbi y'inkiko, gufata amajwi no gukusanya inyandiko zifasha mu isuzuma ry'ubushobozi bw'ingabo mu gihe cy'intambara. Ku myaka 3 ishize, intambara ya AFC yateje ibibazo bikomeye ku butwererane hagati y'ibihugu byo muri aka karere. Ibintu byagiye byigaragaza mu bihe bitandukanye ndetse n'ubushobozi buke bwagiye bugenda bwiyongera bitewe n'ibibazo bikomeye. Igenzura ry'abasirikare bakuru 41 rifite intego gukomeza gucengera no gushyira ku murongo ibikorwa by'ingabo mu Burasirazuba bwa Kongo, hubahirizwa amategeko n'amabwiriza agenga ingabo. Iki gikorwa kikaba kigaragaza ko Fardc ishaka kubaka raporo bwo gucunga imiyoborere myiza ndetse no gukomeza ibindi bikorwa bya gisirikare nk'uko byagiye bigaragara mu bihe byashize. Rero benshi bagiye babona uko ibintu bigenda, bakavuga ko hari hakenewe ingamba nshya kandi zihutirwa kugira ngo abaturage barusheho kubaho neza. Kugeza ubu ibi byose n'ibikomeje kugenda biba mu gihe benshi bakurikiranira hafi biba bamaze gutangaza ko hagiye hagaragara ibimenyetso bigaragaza kurenga ku mahame y'ibyari byaremejwe, kurenga ku mahame y'ibyo benshi bari bategereje kuba bakumva. U Rwanda rero rukaba rwateye utwatsi raporo ishinja RDF na M23 kwica abasivili 140 ibinza muri teritwari ya Rucuru. Ibiro bikaba bigiye hanze ndetse binavuzwe nyuma y'uko hamaze iminsi ku mbuga ngurukana bumenyi hari gusakara amakuru akomeye. Guverinoma y'u Rwanda ku wa gatanu yateye utwatsi raporo y'umuryango Human Rights Watch ishinja ingabo z'u Rwanda RDF gufatanya n'umutwe wa M23 kwica abaturage barenga 1000 binza muri teritwari ya Rucuru. Human Rights Watch muri raporo yasohoye ku wa gatatu yashinje AFC igenzurwa n'u Rwanda kwica abasivili nibura 140 biganjemo abahutu mu kwezi gushize ndetse abishwe bashobora kuba barenga uwo mubare. Uyu muryango rushinja u Rwanda uvuga ko ubu bwicanyi bwo mu kivunge bwabereye mu bizaro nibura 14 byo muri groupement ya Binza muri teritwari ya Rucuru hafi ya parike y'igihugu ya Virunga. Baravuga ko uwavuganye n'ababibonye bakawuhamiriza ko abagabo biciwe mu mirima naho abagore benshi n'abana bakaba barashorewe bajyanwa ku mugezi baricwa. Ngo bishwe bakekwaho kuba ari abarwanyi ba FDLR nk'uko rero babivuga. Human Rights Watch kandi ivuga ko babibonye ko ababibonye umuryango w'abibumbye n'amasoko yo mu gisirikare berekana ko ingabo z'u Rwanda RDF nazo zagize uruhare mu bikorwa bya M23. Raporo y'uyu muryango ikurikira ibirego by'ihuriro rya komisiyo bya komiseri umukuru ushinzwe uburenganzira bwa muntu mu muryango w'abibumbye n'ishami rya Loni ry'ubufatanye mu kurengera uburenganzira bwa muntu. Muri uku kwezi bashinje M23 na RDF kwicira abantu barenga 319 mu bice bitandukanye nk'uko rero byagiye bigaragara.
u Rwanda bikaba rero byaragiye bigenda bigaragara ko rwahakanye ibi rwivuye inyuma. Biciye mu itangazo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yasohoye kuwa gatanu ku igenekerezo rya 22 ryavuze ko ibirego byaburiya bwicanyi nta shingiro ndetse n'ibimenyetso by'uko byabaye bidahari. Ruti guverinoma y'u Rwanda iteye utwatsi yivuye inyuma byagaragajwe na Human Rights Watch, ibiro za komiseri mukuru w'umuryango w'abibumbye ushinzwe uburenganzira bwa muntu ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita uburenganzira bwa muntu by'ubwicanyi bwo mu kivunge bw'abasivili ibinza muri teritwari ya Rucuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwakozwe na M23. Nk'uko rero bigaragara ibirego biteye ubwoba bya Human Rights Watch cyo kimwe na UNGHR na HCR OHCR ko nta shingiro bifite kandi ko ibimenyetso bifite ko nta bimenyetso bifatika byerekana ibyabaye. U Rwanda ruvuga ko Human Rights Watch ubwayo yemera ko itigeze igenzura mu buryo bwigenga ubwicanyi bivugwa ko bwakorewe abasivili b'abahutu mu gihe kigera mu byumweru 2. Ni no kudusoje banywanyi, niba ari ubwa mbere dukurikiye cyufyonda sabone uyongere watazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubategurira ngaha byibanda cyane ku mutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.